Mukarramadagi Chaurakna Mail kaya yamna labna laibage Taif hariba mafamasi Makkah Mukarramadagi Chaurak Mail kaya labna laibage Taif sarangan meter mile nipan lang sakti. Wrong. Pass to Team A. Time up. Pass to Team E. Pass to Team D. Pass to Team C. Pass to Team B. Pass to audience. Nagpamatsasing imanong dagi. Mike PC. Somnam dun sang silo. Taif makadagi Chaurakna mile yang khairum lag lukle. Mashallah. Mingamutang habira mo. Muhammad Murtaza Karang magtab da mi. Nazmul Islam Class kaya no? Trini Mashallah. Achuma po kung bibira mi. Muhammad Murtaza. Mingko to sinbiro. Hariba. Angangasi ko'y susoy magsoy na program lo sila po damda. Manapid siya gani. Taif hariba mafamasi. Makkah Mukarramadagi. Chorak na mile yung kay muglam na lay. Dari question to Group B. Nabi sallallahu alaihi wasallam gi aroy ba matanda hay di dunya dagi kung salam daida ummat asigi da magta karamba pauta pibiram bage Time start. Nabi sallallahu alaihi wasallam na dunia dagi kung saan gi matamda nakoy kay dongong da namaz hadura kanu minay cha kaya bo Mapungpawan sa ide Master Team A. Time up. Pass to audience Lupi Matsasing. Lupi Matsasing lagi. Gajan na bili ba mama obising lagi su kung pilag pag iya ba pijari. Question audience ko na question hal jage. Nabi sallallahu alaihi wasallam na aroy ba matam haybadi dunya thadok duna chalam dai mikutta ummat asina kari pautak pibiram bage Nupa ulbe sige manam lagi Mike busy Asong nakoy kay daw nungda na masador kanu amasung kare minay magsasing luta pido. Mashallah. Hariba wa famaniyasi Allah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam na dunia thadok duna chalam dai mikutta ummat asigi na magta habiram mi mingamkan haisi Sidik karam mamakta Nazimul Islam. Dinya kya no? Mashallah. Muhammad Siddiq Bicara nawisi suminalerasi dari question to Group C.
Hazrat Jafar radhiyallahu anhu asi kanagi manaw nupano. Pass to audience. Napirong gisaita. Pass pijari. Naparong gimagkay di po kung manilag pangkre. Angangsing, maktab asigi, satra sing da pass pijari, nupa macasing. Maktab asigi, satra nupa macasing da. Nakti po kung pirang maganda tro. Ito pa daw mag-chance PC. 강디 강부자네 강지. Hazara Ali ke manang pan. Radhiyallahu anhu wasi Hazrat Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu gi mananupani acumansa ming haisi Ilyas diniyat kya karim diniyat 5 Ilyas ming 4 senjare dari question to group B. Aikoy ginungsiba Nabi sallallahu alaihi wasallam masagi chahi kaya surak pada mabudaw laiki dabage. Ako'y Nabi sallallahu alaihi wasallam ke chahi ni pan surak pada mabudaw laiki dre. Masya Allah 10 marks to group D. Direct question to group E. Musafir amana karamba mafamdagi pasar songani musafir amana karamba mafamdagi pasar songani Musafir ito na mahaki kung duging ang kay lanto pa matamdagi ka sa shon bahugan. Masya Allah 10 marks to group E. Direct question to group F. Makkah Mukarramada Musalman Singh chahi ahum jumna mafam amada boycott tawduna thamki hariba mafam adugi maming kari kaubage. Makkah Mukarramada Musalman Singh chahi ahum jumna mafam amada boycott tawduna thamki hariba mafam adugi maming kari kaubage. Time up. Pass to audience. Nabi macasing magkapasigi sa atrasing digi pokong. Napa macasing magkapasigi sa atra. Yaw drabo. Guardian sing. Satra singgi guardian sing lagi. Pokong pamjay. Question mo hanjage. Makkah Mukarramada Musalman sing chahi ahum jumna mafam mamada boycott daw na thamki hari ba mafam adugi maming kari ko bage. Boycott daw na thamki aikoy direct question ki first round loisin jare pass round ama koi team ko dimang na fangre handa ki question na sina second round ki question ni direct question si mamayrom de gemo huzage direct question to group F. Makkah Mukarramada layba Musalman sing ahan ba uyna karamba mafamda hijrat tawki bage. Makkah Mukarramada layba Musalman sing ahan ba uyna karamba mafamda hijrat tawki bage. Madinada. Wrong. Pass to group A.
Pass to Group B. Hafsada. MashaAllah. Bonus 5 marks to Group B. Hafsa, hari mo mafam sida. Makkah Mukarramah ke Musalman sing ahangoy na hijrat tawki. Bonus 5 marks to Group B. Direct question to Group E. Mafam amalay, hari mo mafam asida. Walon bayade, hari mo mafam adukar mafam mo. Tulit talay ngay matamdali. MashaAllah. 10 marks to Group E. Toilet yang bagi adab singi manung bagi maning. Toilet manung dawalon bayade. Direct question to Group D. Naitum Swanba namaz amasung Jamaat kaloy na Swanba namaz sawab kaya kit na bagi. Sarap kong talere na sa mafangi. MashaAllah. Jamaat Swanba namaz na sarap puntare din na sawab fangi. Maramasina nupawal basing masjid na tog lagay ko ikuding mag. Jamaat kisata namaz na ihon namin nasin insyaAllah. 10 marks to Group D. Direct question to Group C. Namaz ki arkan kaya no. Taruk. MashaAllah. Namaz ki arkan taruk ni 10 marks to Group C. Direct question to Group B. Namaz wana bagi damak niat tauba asi arkan la natraga syarait la. Arkan ne. Sarait ne. Ama hai si fix wait. Sarait ne. MashaAllah. Namaz ke syarait singi manung dagini 10 marks to Group B. Direct question to Group A. Ki ganu Allah ay koy ga loy na ribani hari mawafam masi kanada hay kibage ki ganu Allah ay koy ga loy na ribani hari mawafam masi kanada hay kibage. Time up. Pass to Group C. Pass to Group D. Pass to Group E. Pass to Group F. Pass to audience. Repeat macam question hai ki ganu Allah ay koy ga loy na ribani hari ba wafam asi kanada hay kibage. Hai gi bro. Mic please. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai ki. Kanada hay ki. Ummata. Wrong. Misam na po kung bibig re. Hai di ba question na siguro reject. Tahu zare. Hai di ba ufo masi Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam amadi Hazrat Abu Bakar galoy na Makkah dagi Madina da hijrat taw nangagi da Makkah
matamda poktaba Allahgi Nabi amasung Hazrat Abu Bakar gi tungda tan tanzaduda mafam amada laiki hari bagare shulhari mafam amada laiba matamda poktaba aduna Allahgi Nabi amasung Hazrat Abu Bakar gi manak naksil lakram matamda Hazrat Abu Bakar na Allahgi Nabi da madugi paupi gi matamaduda Allahgi Nabi na Hazrat Abu Bakar da haiki giganu Allah ikoy geloy na ribani hari mafam asin tanzaduda ay biki Second round, direct question. Lesson jakre. Amadi team kuding magtapas ani ini fangkrabagi matungda. Lainari ba maki fibam maga scorer na. Lato pirak na kaya mataning singjeri. Tua atas. Lanani logirabagi matungda Hujik lainani ba mag score ki figam di Group A ikan hang mangamdri Group B 15 mark Group C ikan hang mangamdri Group D 20 mark Group C 10 mark Group D 20 mark Group E 20 mark Group F ikaw na ang mangamdri Kailangan Royce programa siya nunungay ba itong programa magkagtang ni lain na rin ba maki fiba may kuding magtamin nagre handa kasi last round ni haramasina team kuding magwakal tabiyo ay koy na nasigi programa sige makok mata taba halsan haliba famadukan da bayade ha wakalon galoy na achumba po kung putang isa gi team singa chungsin na duna achumba po kung putong na hona biyo ahum suba amade aroy baron na sige da magta direct question group D dage huzagani Dari question to group D इतिहास की ख्वाइदगी मतिक मगुल लईबा नुमित अदु करंबा नुमित नो Jumagi lumide. matam lady hai bai time up ay koy aroy baron na sidi pas pi jararoy achuman sar dumak haidok charagani इतिहास की ख्वाइदगी मतिक मगुल लईबा नमित असी ay koy ginung si nabi sallallahu alaihi wasallam pok ki ban namiत अदु इतिहास की ख्वाइदगी मतिक मगुल लईबा नमित ni direct question to group E अखोगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दुनिया दा लाक्रिंगैगी ममांगदा मालेमसी करंबा पोसकना पिक खलंबगे Ako'y Nabi sallallahu alaihi wasallam na dunya da lak ngay mamang da malimasi hatta bana pikthalam me. माशाअल्लाह 10 marks to group E direct question to group F Iruzaba habidi gusal tawba matamda kari niyat tawgani Ina haksang singa ba kita magta ni tawsari. माशाअल्लाह गुसल तवु मतमदा हचांग सिंगबा नियत तवगनी 10 marks to group F direct question to group C
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯕꯤ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯆꯍꯤ 15 ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯀꯥꯍ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ? خديجة رضي الله عنها माशा अल्लाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसागी चही कुल मंगा सुरह को मतबा अल्लाह की नबी की निकाह दलाकी 10 मार्क्स तो ग्रुप सी डायरेक्ट क्वेश्चन टू ग्रुप बी वुजू की नियत तौबा असी करीनो Uzugi sunat ne. Masya Allah wuzud daw na magina magtaniyat daw basi sunnat ni 10 marks to group B. Last round ki last question ni direct question to group A. Koki saruk mari thokpagi ama masa tauba asi karino को मरी सही तो कोई मसाता वो जो हुजू की फर्ज नहीं माशाअल्लाह वुजू की फरज ni ko saruk mari thokpagi ama masa tauba asi wuzuu की फरज ni 10 marks to group A Muzik direct question gi round ahum loisin kraba amadi pass question team kuding magda anira phangkhagi matunda lainari ba maki figam amutang tamin na si group A 10 marks group B 25 marks group C 20 marks group D 20 marks group E 30 marks group F 10 marks lainari ba maki figam gi matungin na sige sigum na yam na nungar ba Islamic quiz competition program sige first position gi mafam kan bangam kiban team teammate sing na yam na kan na team na kiban na maram moiraga second position gi mafam kan bangam ki aduga third position kan na ngai gi damakda mafam masida group C amadi D hariba team ani sin hasang lebi huko adugi matangda hariba team ani asidagi second third position gi mafam adu ikoi khandok jagan inshallah lemo riba team sing mafam dagi kum thaki bagi ayaba pijari yamna haiba yamna haithoi singthoi raba adung laba lamba tawbada noptraba adung laba timni ekhoi gi mangda stage thakta anthoi riba timani asi maram asi na ekhoi langoi si timani asi bu pukning thogat poi na ekhoi tumin na lai si loina na makhoi da hangdori ba question sing asigi pokhum ekhoi tamin asi inshallah Nasigi क्वेश्चन लो जन्म अखोई प्रोग्राम asi matang asida loisinjaragani maramdi अखोई mangda lengkaliba singulba timani asidagi third position khangadabani adubu mafam asigi ikai khum nazariba